Hansı elementin atomlarında normal halda P elektronları bütün elektronların 50%-ni təşkil edir. Baxaq, birinci kükürtdən başlayaq. Kükürtdə S 16'dır. Burada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 eləyir. Burada 10 dənə P var. 16'da S'dir. Yəni 10-16 50% olmayacaq. Gəldik magnezyuma. Magnezyum 12'dir. Buradan da 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 olacaq. P6'dan 12. 6 12'nin 50%'idir. Sonra gəldik xroma. Xrom 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, 6 burada, 6 burada. 12'de 24'ün 50%'idir. Bu da olacaq 2-3. Fosfora baxanda fosforu buradan yazaq. 15'dir. Yəqin ki olmayacaq çünkü tamla elə bir cavabımız yoxdur. P15 olanda da 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p 3 olur. Bu da 9-15'in 50%'i değil. Cevap olacaq 2 ilə 3.